Kani gede ke All India Radio Shalom ke khubor ban puli di kesani jana kimat bakongsan jong ke khubor. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula IT Sakari ya kalenti rel ke balai 400 km jong ke Western Dedicated Freight Corridor. Nadu katayo benengkong jong urempang on tre kambiang kiling sun kibelik bawan hapreng ke Shillong bat Kolkata. Pensyahai Menteri Ketenak Social Welfare halor ke jing ai Scheduled Tribe Certificate ya kiba ai jat syokpa. Bat kesorkan Meghalaya kelapan perking ya ke jing peknyok ngor halor ke jing yok jing tim ba ke jing pang avian influenza kelakta ya kat tu ni tli jelah kari. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi nin kesengi ula IT sakari ya ke lenti rel ke balai 400 km ke New Rewari New Madar Station jong ke Western Dedicated Freight Corridor. Modi lembaga video conferencing ula kawe lamaru ban play ya ke jing tri kamno jong ke rel double stack long haul ke benengkong ke perthai ke bajrong iway point san kilometer ke bayat ke boarding electric hapadeng ke New Ateli bat New Kisangar. Habakren ha kani jing play ya ki jing tri kam jong ki atli ki mark mai jong kari Modi ula ong baya ke dedicated freight corridor lakmi kum ke jing kala ke bethamai ke ban pen keladur ya kari India. Ka jing peneso lembaga ling sun ya ki nong ngalong biang ya ketu ke jing peneso lembaga ling sun ya ke nong ba Shillong shen kan nang klan chuchu da ke jing la ban tri kam biang no ka ling sun Indigo hakalik kawan hapadeng ke Kolkata bat Shillong nadu katayo benengkong juk benai rempang uban wan pentip ki bor peniat lingsun ha Shillong ki benang up ye ke jing scam menta na kaliang ke sarkar kalik kawan ye ki lingsun hapadeng ke Shillong bat Kolkata kamen shwa kala tri kambha henrei lahapan pensangi sipor ye ke jing tri kam jong kini ki lingsun nadu benai liber arhajar arpo na kadao ke jing kata ke klam COVID-19 hakari hakawi pek kaliang ka flybig kabala sedang Menteri Kam Dang Shen ya giling sun jongka hakalik kawan hapadeng ke Shillong bat Delhi ken Menteri Kam Arsin Chitayo nadu ke khat santri kula lengkot arhajar arpuwe katkum ke jingite kular haswa baka flybig kan sedang ban ai ke sakri giling sun jongka ken let ken wan ar nelai sin Chitayo hapadeng ke Shillong bat Delhi komisi penta jong ke jingtmu bat ka jing pun kre ban pentelun ya ke jing ada wai tika ya dana COVID-19 ka dry run ka balaya chakmat kan kut menta ka sengi habaro ki district jong ke Manipur latno ka Imphal West bat ka Thobal bat ka State National Health Mission kala shim ya baro ki sinjam ki bidan kam na ka bentaban penlong ya ke ni jing tumu ku bacap kari India kala jam so wei bat umong mer bakongsan ha ka jing ile persya ke klam COVID-19 da ka jing kot jong palat siklur ngut kinong pang nen ka sengi ka balak kunjo pura sya ka siklur khat riu hajar ngut ki jing khen ye ki brio ki bayo thma yo COVID-19 man la ka sengi ru ki yai ne hapo ka arpusan hajar ngut bat hakini ki arpusa kumta ki balala tang arpo hajar lais pa sapun ngut ki brio ki yo thma ye ki jing pang hakari kajing pher hapadeng kajing don jo kinong pang ki belakot bat kajing don jo kinong pang ki badang sumar hakari kelanang ya hakaba kajing ken ye ki belakot kelong sapu sau sya ya kajing don jom ki badang sya sumar kani ke khubor kawan Shapina ko All India Radio Shillong. Laitli kijing blian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya ka khmat bat le kita bonsin. 2 minit lang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kani ke All India Radio Shillong bat mentang ini peteng biang ye ki khubor ki berangsa. Menteri Ketenak Social Welfare ubah kerman sila ula pensyai ba kejing penbena ka bala peni da Ketenak Social Welfare kamdai ke hukum ba kani Ketenak ke peni badi ban ai Scheduled Tribe Certificate ikibri ki besim ni ka jat no kupa
Unio Menteri ula ong ba ke ke bakatnat ke kwa ban penpau ke long ba kamde bendan ke jing pentut ha ke ba ya ka schedule tribe certificate nak bantai ki beri ke beri hok ban yo bat ru baki deputy commissioner ki dan kam banda juret bat tok kit benya bahaswa halor ki jing tep baro haswa ban ya ka schedule tribe certificate ye ki beriu ki besim jat na kupa ka sarkar Meghalaya kelapan priang ya ke jing pet ngor halor ke jing pang avian influenza ke baju tip ke bird flu hadian balayo jing tip halor ke ni ke jing pang ke balakata ya ki sim KCR habun teli ki jelah kari uhe officer nagatna region ri kata ke animal husbandry and veterinary uloong ba kani katna trekam kala sim lut ikilat jingeda ban pentrekam kenang ban lat na ke jing priang ke bird flu ha Meghalaya bat uloong ba ya ki standard operating procedure ni ki SOP baniada na kani ke jing pang on penmi mentakasngi uni uhe officer lo banjur ru halo ke jing don kam ki pat ba ban long ki berpikir watlah hadu menta kani ke jing pang kampat yo rong hapok ke jela Menteri Ketnat Forest and Environment jong sarkar Meghalaya James Sangma nin kesngi ula let jua ya ke Pandang Light Park ke baju tip mensua kum ke Lady Hydri Park ke badan ha kanong ba sulong bat melalit jurip rengkat ke jing senran lang ki wedi ki officer sarkar hadin ke jing jurip ya kani ke park usang ma ulaong bala penlong ya ki jing pli jing mud halor kumu ban pen kelut bat pen internet susu ya kani ke jaka sangkai pangat ha ke ba kala dan ke jing tu ban sna ya ke jaka penyang kali klem da penthot ya ke jing internet jong ke park Henry kaban yarap ban pelat ke jing kapnya kali ha ki surong bat kabala ru ban ai jing mi lengba ka khajna syakatanat sarkar ka badi kimi ya kani ke jaka Kaseng San Masima Hill State People's Democratic Party HSPDP kala sedang man pengkriat nak benta bani kun banjir ikinong mikmat sya ka yendo bat hawaan ke Meghalaya nak benta usnam arhajar arpulai ya kani jing pengkriat ke HSPDP kala Shimrai ha jing yalang jong kaseng ke bala penong HMLA hostel nen kesngi ha bakren ni kinong thok kubor hadin bawai ke jing yalang u president ke HSPDP u ba PK Pangyang ulai thu ba ke HSPDP kandang ya ibu ke jing dawa penteri kam ya ke ILP ha Meghalaya kum ko wai ni kimat election jong kaseng ulai thu ru ba kaseng kanam song that ha ka bai dei ba ke jing penbet yu put usam ha pedang ke Meghalaya ba ka Assam ka HSPDP kan sa penlong ru ke jing yalang jong ka banjir ikinong kit kam ki bethamai hau jemang mata usnem District Magistrate jong West Giant Hills District Jawai limba ka hukum ke bala penmi idnin kesngi ula penjelan su ia ke curfew miet ha ke district ke bala trekam na dukan ri teri kelalang kuat arajar arpuwe hadu banda penbenar kumui pan kapor batrekam ke curfew mana kesngi kan long na duk por spo bejimin miet hadu san bejimin siap ia kan ni ke adong la penjari kenang ban khanglat bat ia da kat bala kum juru kum kesin jam ban simkhia ban te lakam ya ke jing priang klam COVID-19 ha West Giant Hills District ha Assam ke Kashari Guwahati High Court kala kentat ya ke jing panjamin jo unong ye ki persya o Akhil Gogoi o bala sya set patok na du benai no pra balala halor ki babun tli ki jing keno ki ba kenthop ru ya ke jing keno pensong set ki pat ba banwan ra ke jing snam ha ke jing ki persya ke CAA kaying bisa kala pediang ye ke city panjamin ke jong ugoi ha ka mukot duma bala register da ka National Investigation Agency ha Guwahati ha po ki kendon ka Unlawful Activities Prevention Act Henry kala kentat pat ban ajamin ye Umuktiar ubayasa na kabentaw Akhil Gogoi ulong ba kinlet siya ka Supreme Court dan kerpat yo jamin Akhil Gogoi ubalang unong yalam ka kunhun kinong rem ka Krisak Mukti Sangram Samiti kabadang sen kalapan kai ya ka kunhun Raijor Dal katu kini ke kubor lakut kebelawan sepi na ka All India Radio Shalom